apunta para ali, para a casa que é ali. Por qué? Porque estános vendo o dron, está meu primo, estános vendo o Pero para dron. onde apunta, Pablo? Cara a casa de vecino Esta aí. persona. Por- Ah, iso é Silvia andando, non é Silvia. Aí, máis, ira máis, para aquí. Para ali, Ahora para puedo casa. para aquí. E lle queres apuntar? Aí está, ahora Que? aí. Quen está? Está Puedo ampliar. tua madriña máis Fernando. Están A ali. ver, amplía aí. Ai, ali, desde ali vese moi ben. Non se amplía. No. Non para ali. Ah, Sí, pero podes mover para ali. Despois no vídeo sí, podes facer así. Non nos ven, Ya. non? bueno. Non mirache para o sol. Si tú mirou para o sol sin gafas. Pois cando sea oscuro, Pablo. Mira, Iso. Cando sea oscuro, joder, que non notas nada. Sí, é verdad. É que... Por un pouco que se poña o sol non pasa nada. Bueno, dalle, Home, dalle. Un pouco fora, outro pouco despois, outro pouco home. Ten gafas, bueno. É por cima, pode ser por cima, sabes? a ver, apurade, que teño que facer a foto. É por cima, eres por Cookie! Cookie! Facho un caso terrible. A ver, ti poses gafas ou que? Sí, veña, a ver, Ti dime. poses gafas, si, onde estás? Estamos aquí. A A ver, foto. Pero mirade, bueno, mirade, claro, non pode mirar. Vai, vai. a ver. O Cookie xa está aquí. O Cookie Ai, está xa se aquí. mordeu bastante. A ver, que fajo a foto, veña, mirade todos para o sol. Mirade para todo para o sol. Pablo, espera, que Pablo non está. Mira, hasta está o cookie. Atentos. Sí, que... Atentos, No, Non lle falta nada. No, falta unha beiriña nada, Adiós al sol. E mira que non hai... E ainda se ve, que o pouco sol que hai. no, xa non se ve moita cousa. Ve, oh, Tan ves que rara. ben, Sí, pero... Mira a sombra Bueno. que tú, iso é raro. sombra xa non se ve. Atención, Luis, aquí. É porque non, claro, sí. Pero ruido non é dese. Ahora fai frío, Ahora sí que fai frío. Isto é como cando vai chover, ó. Sí. Vou baixar as temperaturas. Ai, no, agora cada vez menos, Sí, bastante menos. Esto dentro de 100 anos volvemos a ver igual que ahora. Ai, sí, tian ver, pasa otra vez. Non, Ai, ¿de dónde vimos ver? Está grabando? Estás te perdendo a cousa. Ale. No, qué bueno. Paso por aquí. Xa vai ser a hora, neste minuto, Xa vai ser a hora. Papá, Luisa. Xa vai ser a hora, Pero mi se mal. non ahora o principal, vide para aquí. Mira que Mira, mira posturete, esa, mira. Carlos Ferrano son dos veces. É que se Xa non lle queda nada, unha lisquiña de nada. Ostras, mira de hora para atrás, non sei se non. Está o dron, está o dron diante, así, baixa un pouco o dron, baixa un pouco. Pero ahora ainda se ve ben, Por salir, por vai queimar eso, a mirar para ele. Vale, xa está. Aí vai, vai. Preparados. Un rei, había un rei, e cambiaron por outro, non se podía abrir. Pode ser que non fixo o rei. Pero mira que brixiña ben preta. Sí. Non se veían nada, sabe? No. Los meus están helados, Pero ten razón, Suso, ainda se ve, quítale as gafas, se mira para atrás. Ay, bueno, puede ver. Afuera no se ve mucha Bueno, se cosa. ve, mira, pero se tú. Oye, espera, ya encendieron los bombillos que tenía ahí. Ah, sí, anda os farolillos. Pero mira para ver. Ahora va. Ahora sí. Ese es muy tío. Sí, mira. Ay, parece mentira. Obstacle sensing unavailable. No, acabando pila. Hostia, pues se me luz demasiado baja, presta atención a los efectos. ¡Wow, qué guapo! Sí, sí, Por ahora no, por ahora no. ahora. Ainda ten. Ainda ten, ¡Guau, qué chulo! Un minuto. ¡Qué chulada! Ay, se va a
Buah, espectacolare. Che precioso, che meraviglia! Che meraviglia! Luisa, chitarra famiglia. Sì, hai da che da medio minuto, eh? Hai da che da medio minuto. Precioso, eh? Mira che c'è lì proprio là. Los paseros. No, fallo mirare. Buah. 9, 8, 7, 6, Ora vai. Gafas. Menina Cafasa. Sì, faccio vedere, eh? Non le vai vendo. Sì, lascia se Firma, è incredibile. Ora che Zij ze wil. Maar ook moet na een keer meer gaan doen. Ai, pobrinho, che non ho Deixa eu provar, deixa eu provar. Mira, mira, se vê aqui. Mira tua flor. É o único clavado, é 1 minuto. Pero qué cosa más bonita. Io? No pensé que era tan bonita. Spettacolare. Dios, es precioso, ¿eh? Pero a mí, pues sí, Sí. Sì, no, perfettamente. Un pochino caccio e canonca da già. Ma la luz che... Un farolino si va a pagare. Però io van a Maravilla. Pero se ci dice che per me stai un po' via che non non si vede. È ciolissimo, eh? Che la casa 4 minuti. Certamente. No, 4 minuti. No, Che va? 1 minuto e pico. Ma a fine del minuto. Ahora, la cosa más bonita, 4 minuti, dice. No. ahora Molto, tenemos que fijar si habrá planta. Ecco, ora non la fai nada más que antes, eh? Mirar fali. Ahora que Ah, perché ora venga, noi sì. Sì, non puoi mirare, solo sì. No, no, Non no. devi mirare ainda, posso no? Non si può mirare. No, perché queima. Poi si che mirare. Però so, cara, non me la tanto che... Guarda, vero, vero, sì. Eu canquei. Però no, il problema è no, ma cioè, ci vorrà altro tipo di... Sì. Non fomos mirar a ver se recollían as galiñas. Manito.
Qué experiencia sensorial. Sí, Ostras, foi espectacular, Qué sensorial. Pues muy bonito. Espectacular. Apenas que tan pouquinho tempo. Sei que este do tempo da Antena 3 vai nun avión, e como se vai movendo o avión, sincronízano para que lle dure 6 minutos. Ai, claro. É que moita xente programa. Low battery. Return to home andando, promptly. conforme vai andando. Mira ali a ver as Argelillas vinieron para fora outra vez. A ver. No, Landing. acabou que ya pilas. ¿Qué tal? Ainda peor. Ahora aterriza. A lo que aterriza cando queda sin pila. El sol vai quedando sin forza e vai indo por baixo. No, ten forza de sobra, pero... A ver, Que mira que pouco. bueno, xa cando te o vídeo retocado, xa vos lo mando. Eso, que eu quero ver a